Danal kafi wajadanal kafi ikafi kafanal kafi wanimal kafi alhamdulillah. Kafi rabunal kafi jadanal kafi jadanal kafi kafi kafanal kafi mal kafi alhamdulillah. Kafi rabunal kafi jadanal kafi jadanal kafi kafi kafanal kafi wanimal kafi alhamdulillah. Duduk di depan pintu, Bu ambillah sapu. Tinggalkan waktu. Indah di taman, kupu-kupu berterbangan. Hari baca Quran, lupa lawatan. Kafi rabunal kafi jadanal kafi wajadanal kafi kafi kafanal kafi wanimal kafi alhamdulillah. Siapa namanya? Ais. Oh, Kakak Ais. Oh, nanti marah Kakak Aisnya kalau ambil namanya. Nala senyumnya indah. Masuk surga. Di taman kupu berterbangan. Al-Quran lupa Bersolawat bunal kafi kasadanal kafi liulil kafi. Apa, Bab? Dia apa? Nakala Kak Kirana kita. Kafi rabunal kafi jadanal kafi wajadanal kafi ikafi kafanal kafi wanimal kafi alhamdulillah. Kirana nama tak toh? Iya. Semua. Man. Kenapa tadi bilang Kakak Ais namanya? Isa. Ya tidak boleh bilang Kakak Aiswa karena ada orang punya nama. Nanti marah Kakak Aisnya kalau diambil namanya. Kalau kita Kirana saja nama tak toh? Wanimal kafi alhamdulillah. Kirana siapa? Kirana deng Ruby. Kirana deng Ruby. Cinta, Masya Allah. Nah, kafi wajadana kafi wanimal kafi alhamdulillah. Habis. Selesai. Dadah. Dadah dulu teman-temannya. Dadah. Ini teman-temannya ini. Dadah. Bilang ya sampai jumpa dengan Kirana. Ya Nabi dulu ya Nabi. Oh ya Nabi lagi. Ya. Kita hentikan. Berhenti dulu videonya nah. Nanti bikin videonya lagi ya Nabi toh. Ya. Dadah dulu. Dadah teman-teman. Dadah teman-teman. Jangan lupa Subscribe, like, and comment channel Aisyah. Dadah. Assalamualaikum. Bah. Ma. Nah. Sahabat Kirana